Uba Riki Shulai UMDC Kalaban Mauprem Constituency. Ulang bawa lah kena ngamat jong gajing sneo kena kesurok aksyon los otun kam ne bahap apa kaki HEDC. Dari namar gajing syamjing bak gajing snow jenjar kipat ba na gajing sneo pala jong kesurok halos otun. Kum tahu syam kya ban kentu ban maramat no kena kesurok kabla sneo ban pendap no igi klio. Uba Riki Shulai ulang bah gajing kendo ya executive engineer. Ula pentit bak sarkar jela klarai ban bah kapisa na kebentaban syat mai no kena kesurok. Bat la kami lenti bah kena kamang tengka jong kena kesnam on supply no kapisa ban sedang manchna no kena kesurok. UMDC ulang bawa la kena kubor kalong kesengu tenat. Ndrai unyai bot den pat kena kam kenang bakan lo kejing mentoi ki pat ba ki bapenan kam ya kena kesurok ha kalik kawan kamaman la kesengi. Kumbapi kendu UI juga Central Division in spite ba tibhi ka subject kade juga state ndre kabor juga MDC kamtan ndre ngambansi abang ai ka jinge ka ban hapo ka snong hamtam ka jonga ka bangasa tai halal sotun ngawan namta ka surok ka ba la syam jinge lajen bunsnem la arsnem ta ka jinge ka lalom na ya baro ki benta kamtam igi ba kamai kali nang tagi bapang bastom ka surok ka lalong in a very bad condition do kamdi ka subject jangan dari ngamban si bangan sim ya kata ka mo ka benta bangan suan kerpadrit hai dalong bansu at least dala ban pelik so di pothole covering kenang ba at least kan sup kayat kayang kamtam menta ka porlier ka sports lab tu ka janwan de dengan wan hang ne pre kalong kiki ka bastunat ba laliang jung ii bat ka government ka sim khia bat ka ne ka sithi bangal yo priang mentan ru ka peni ba kila ada sim ya kata ka benta ban kit khia ban wan ra ka sanction jong kan ka surok ban benta ban penbha kalau mudno ban pen ri cover biang ya kini ki pothole bat kawe ki benta ki ba bun ki dan ki ban penmiat ya kini ki benta ki bala du da ka basna thmai ka banti adu arpo kin siang pada itu black metal metaling ketu ka ba kiong ka rong mah da ki siang kalong kiki ka ba sukmen ringan nang yai budin kumba ila ya keren beti mentan kalong go pasutanat ba ila peni yang aru ka city ka ba kila move sa government but stang akan ka financial ngatrai kala yo ya ka sanction but kila yo ban train no ketika surok ka ba ngihi kumkinong soksnong hangtai kamtam jo kalau sotun kila syam jingi bahala budisnam bat ngan saya kenduru ya kedor basnang ban kerpadrit bangi ihi daya ya cetegi bentah ba wat hasurok bakadani ko ka ba kapoho kadi ko ka ba kamariang kala ku yangi kamtam chini kithan pham bagi lai sedang sat kali yang kum kipor mensua tika surok kelas sedang du hintai bentaru hoi ngasutu ya kajing ya juki nong sunong bagi sat ya ka mo ka sajing sat kali juki ring haban perkadu pada baka surok lukan sadu mo ka ba la sain jingjar yang mangihi tikum bangi ha kathan pham ni te ka surok la le bhala le ka PWD ha bakila siang daka mo kataka topping ka balong cemented ka berada halai tikna ti ngakermen ba ka darwasnong kan ya trilang bangin yo ban kerpadrit diki de bobu kendon manung sa sat kali syu tu bat ngakermen ba ka jingkit kya jong ka government ling ba ka PWD department roads bakin ya sim kya ban pen state ya kana kam bat ngan persang ban kendu hindu ya kilong he hakini kipor ki banwan kembali la pensmo sanga da ngakendu ya ki kan kam state kakam te ngakermen bakan long bat nga sultanat bamtasi ngala yo ita ibor ba kipaj ba kila aya nga bangan yo ban budin ini ibenta ibalong bakongsan namenta ka imlang salang kapo kasnong lo sotun